Чельхе халахан чип ысык пуянлахе. Ана шухатны хамара тептуныех. Падем расшире юлашки ширав кадартавесене пахсантен. Чире иртне вуну чулдагана. Вишер щитмальпинь чвашчакна. Шага пашархан малы пысык солдав. Халех подшалх шайынче тивишле ешинусем тумазан лару дору харушлансах пыря. Шак нашу таильсе расшире чварсен на цепи культура автономии. Шупашкарда семинар канашлу иртерча. Совет саманынже халық сене хойсен тован жылхибе калашма жарны вұқытсем тақшана хирцегайны демелле. Шавақта хойне евір пусмырдап хырынжы хускатса яны кустырма, паянгунда хойын жүлешінжі халық сене тіп туза бураттейін. Шапламай башыр жывра кашне жулах пинжер жул янраны темише жылхе бедет. Шак хорушо жопа халі вунжар наци жинныне гедет. Уйрумах шүржір хевелдухыч халық езене балартмалла. Унда тован жылхибе калашма булдараган тват пилік шингана юлны нациземде бұр. Шиденегеню ровара пір қалып пажапны евір вырысла калашса үзет. Шкулда да тыван жылхе вырынне ют пуплеве веренеші. Чылхебе жығыннылару дұру чывашсенде евырланзақ пырать. Ялды чывашсем, вещимыш сорт чинзембек, особенно хуларизм, чывашсене юрацах кайман. Узем вырысла их калашман. Шанбада чыважади шкул бедерзене хулана килзесин вол хейн чилигине манзах каймат дырышна. Вырысла калашман дырышна. Ну май жезем хальде еще хейн чывашлыгинжен выданаще. Манжын вол пидитель была. Тирес марбек туйнать. Чилгире чуваш халгын чуне. Тыван чилигине пилмезесин. Нумаешне шугадать. Шанбада шинын хейн чилигине тыван чилигине пилмелех. Тірлі вұқытри халық ширавын кыдардывыне жуда елзен, шыржывра чавашла калашаган зенгейжі пинде дұқыржыр сағырвынды қырмыш жулданба, чакны жемін чаксақ бұрад. Шак иду халі никшан хинжен де живіч. Иртні жиравра хайне чаваш тезе 1 миллионда утмылжи де бенжин балыртна. Высынжен тыван чілхебе калашаган земвара шит шырбен анжақ. Иртні водыр жыл хушинже 1 миллион чаваш очта кайзагена. Паллах пурнышран уйрылнызем вырынне шыннезем журална. Анжақта темшін ажазем тыван чілхене ожа ғывза үзеймеші. Кунда аша амышын айыбебе бірлех патшалық туза жидереймене ште байдақ. Ішре тұс юлдашпа, кил хушинже, мінле чілхебе калашне, тыван халық күнне жүлне, елы ергене білне, үттізіне де, онба палашланба бұлдарны, пиде пілдерішлі. Нация интеллигенция еплерек пулнине халық пиде аван курза туйзадырайд. Шакна да яланах асра тыдашшы берен. Маларахчух республикари хулазем вырысланныне кура чываш чилхи ялзенже юлать хадейны булзан халі унбекте галама жук. Шиденеген уру пуржердете денебегех тыван чилхене манза бырать. Куп Аллах ялзенжеде авалхи чывашлық вое хавжаза быныне гыдардать. Шак ежынма евырдырыс марлыха бәдерестезен паян халықын тенже гурымебе онлав жайне улуштарма булдараган хватлы эш кирлі. Вол садикпеш кул программинженех пучланмалла. Аслызен вара очта булзанда чывашлықпа мұнашланза она упраза бурынма дұрышмалла. Үрі тісліксем шукмар. Эбе пушкутра чуралны, карымра үсне, эбір вылы халық. Зір чываш чаплаве? Эбе чуваш. Тованлық туемне вайлада зеже, нигамада вайба хистемезір кызыкландарза яма булать. Ага чывашен экономика министры Дмитрий Краснов чывашла гала жадып ятпа интернетра шәне юхум бұжарза яджы. Шанжы клатузын хаге шук. Лайхят мұлданды баға. Унғышын халі шак юхыма үтті министрзімбе вырынды бұшлықсем, ундан ахал халықта худшынма бұшлары. Рашири чывашсен нацибе культура автономиен семинаринже вара, чывашлық ішне адаландара себе жығынны чила идыва хускатрыш. Кала чываш ширы мулды регионды йықташсем худшынжыш. Шубашкара жидемен несем шығынова интернет урлы дұхрыш. Тіллевзем пуринде бұзық, әш кубибех. Палыртныне бурныжа кірдестезен мән бұр бұжарура чывашсем пірле бұлны баға. Шакна регион ердюжи Олег Николаевта ширіппін балыртыры. Шидес вұқытра хақы асла верендегенемір Иван Яковлев шуралныранба шыр житмілбілік жыл житнене уявламалла. Чемберзем көеже унченех пұжынна. Палахын тебер чемберзем унда мероприятизем палыртны, плана кәневізем. Мәжіндезен пірремеш шана письменности пір алфавит шаралды жол чембер был. Пірремеш буквар был чембер. Пірремеш Библии
Чавашла жирный был тадақ чембір пірреміш служба Чавашла ертеріне тиргюре был тадақ чембір. Шавынбада әнді пиренді турғушны шапла Чавашлықшын тарышма, тадада малалла, әшлемелі, тарышмалла. Иберінде Чавашсем ти ыры, ти комылы, ти чарелі халық был, ибір Чавашсем. Иван Яковлевын шавра жылне уявласыш пуш, шыржыв жайынже керлезе иртмелле. Она дума халықын войы шиделіклі. Кирлі бұлзан чывашсем чаплы уявзым ергелезе, хойзен бұлдарулы хебе тенжене деделіндерме бұлдарашы. Элекренек шапла бұлна. Ағы сағырвуннымыш шулзен бұшламышынже пилік пиншин рандыраган чывашсен хоры уяв халықне концерт парнелет. Авалхине зілзем меже варчы видір дұқсада, нигама барын мазыр тыван жылхине ламран лама барза пирін бада илзе жидерме бұлдарна. Шак нимбе данлаштар мажук пуянлыға пулазыр не барзағы варасы, паян пирін дивеш. Чувашлық іші никшанда аншактар. Хушынсақ бұдар бол. Ибір варасилінбе бірлетада, хамыр ежі шамрық сене яуштарза, шак пархадарлы еже малалады зар. Чувашсен Федерация Женжи, на себе культуре автономии. Регион Зенжи, прилежу зембе, малашне де бір-бірне болышса, выйхумала. Шапла бұлдыр. Чувашин Галарым Вали, Алексей Енейкин, Михаил Солин.